Deepak Kumar Bora Methang Charlie Osumarapan Kacholang Rem Daraputak Garbi Employees Association Pen Sodak Pen Kapin Rem Director Government Model College along Kedamtang Nipai Troxier ni ke Klangpon Alam ki Director Government Model College Principal Deepak Kumar Bora Alangli Inut Arta Dinkan Kre Troxi Arta Kave Anim Sophia Pan Kacholang Rem Daraputak Garbi Employees Association Asong Pen Sodak Pen Pin Rem Pon Lopusi Patumi Dipu Lorulang So Methang Sai Hemalong Perangka May Pen Pin Rem Garbi Employees Association Asong Atom Pen Lapusona Sailang No ke claim Avreng Along ke Arjab Dun Thek Thek Lapen Garbiang Long Hampang Song ke doan tami Chirab Dun Si Ahok Pet Akang Sai ke Long Japan Si claim Dam Nang Pup Lapen Non Director Government Model College Principal Deepak Kumar Bora Phan ke Voreng Ang Hoi Pen Ing Than Ponang Jiputa Garbi Employee Association Ni Phu Paniram Han Si Pen Ningji Lapu Rapchun Bang Sing Ing Tipen Kaning Jipon ki Director Government Model College Principal Deepak Kumar Bora Inut Lokethan Abang Jongsi Lapuson Sailang No ke Japon Rong ke Chokche Piklo Lasi Alangli Arta Kewe Anim Sophia Phan Kacholang Rema Puthak Arura Teng Pen Ing Saisi Akaya John Phatek Thapnang Jiputa Ningji Lapu Garbi Employees Association Bidi Sarkaron Hanse Pipentami Alangli Principal Kachekrong Abang Phu Pute Alang Charlie Dun Also Marke Alang Supi Supu Atenglo Setami Alang Lapusona Sai ke Klempon ke Sodak Pen Pin Remno Lasi Alang Phan Protection of Children from Sexual Offences Mate Pokso Ek Atengsi Ing Sainangji Ate Anim Sopi Ningkan Kre Troxi Artavet Lak Lasi Deepak Kumar Bora Phan Akaya John Phatek Padovek Nang Jiputa ke Hang Pado News Desk Report News Fast Caribbean Long So Dumekan Asai Hemlo Press Maker Pado Ponji Apansi Nitum Jisi Chedam Pondo Napeke Press Maker Pado Nang Ko Alam Thebake Hitum Kado Kita Chini Lo Lapangke Non Hejo Troxi Arwajiko Sudina Koda Tro Director Model College Along Ini the Principal Alang di Man Dr. Deepak Kumar Bora Alang di hak itu ampang sompen ate Garbi Student Association tum Garbi Student and Youth Council tum alang itu social media long heglong lo itu lasi ke progress mate kacisong kopi posi kacisong lo lagi no itu apa jung hego supi kata camkan lo student lo masih masuk college tu orang ni kecari, tapi apa ni campaign loksi, trainer cap jadi tu social media long lo, lasi apa tu है और सुपी पूरा तो itu tu abis itu kekali, ini thangat hai mak se itu abis itu pun kekali, hala kecoklan baik bakai boleh lata itu kapindan tu baru kekali, sita kena kecok cedo thelo, si itu minggian kau, lasi itu karbi, cokomara song pen tapi ni cetong lo, lapen kini itu akhir pen, karbi cokomara song akhir pen. Laso amunip Dr. Deepak Bora Phan alang li mula prinsipal alang li responsibility dopi social obligation dopi alang li mula sudah mate alang li college apa puno college angkan ke ake chok che ke ba puno alang li ke khang lain ke ther ke hap dun mate ke khang dun ha so ma dun ha mate ke rai kon dun ai ba si alang li som chok le bong bu te di tu Garbi chok mar som me ni no piglo lasi laso long ke penangan hamhang asong tumta mate Garbi Student Association Garbi Youth Council tum sita anang itung additional secretary Women of Assam alang itung lopi ni itung chini la solang te la sote pulote alang itung a family member mate apa ya putung kachini ke ajli o kilo busiku la sote ke Dr. Deepak Bora Phan arrest lo nepingan lo tapi Police Tumpen FC, Director Police Station, case number 02/2026, registered under section 10-12, 6-10-12 under POSCO Act. So kansalang likhang neblo. Naso tensi protidim time sa longwan ang itu pinangan social media long tapak lang lo. Nasi POSCO Act punote Protection of Children from Sexual Offense Act. Lapangke naso ke net ke Bharat Radar like 14 November 2012
kaso came into force. Kaso kan sanang ikan lo. Kasi nilitum anong karbi ko kumarasong nagkipudami bangke ninggangge pik ningka oy pik ate ata jun hay kusupina lapan ini tu marleng na pen kosona ko isi mental drama pilo susukan akai ko pipune kasi la sobra alang ni pansita counseling do nai tama kita po medical counseling do nai essential counseling do si kaso supi pansita ini tu raikon do nai kusi itu karbi ko kumarasong kan ninggel lo apen la doktor di kongkoran kata aina tempen lo en order tempen posko kuno dajat kuno lake aina kita ako hitung laku bang bunge akhir lake bang aina pen aina di deng pima kidu alang lipan besar pongko insai pon paso tempen pa besar pona kasi non kapadusi bang ini gelingi ninghang bangke hitung karbi cukup marasong pen ini hoy pik ini dupi lapen ondem lo pindem ono kasi laso lama sini lang ke Pajukolo nalitung ini. Sabsor yung fruit walang cakot. Non ilitum media long ta cakang tulo la karbiang long adang pita la later college model college principal Dr. Diko Kumar alang di kacuplen alang di student of Hansi atihin wakang suklen kasi atihin wakang liklem along ini pen dia sabta cilon ni kasi alang kan ni tu mahin den dia soda pen alang kan insai ni laben alang kaya job alang kan gel kapsi alang kan kaya job gel kapsi alang kaya kasi tangan lasan lasan lo kasi ini paket kan si ni lang ni Aromba dito, kasi ini natumhan nangatuhan utara bangke lalu kasi ini 12 May 2026 around 3:30 PM Karbi Employee Session KA Lurangso Difu Itang saya yamanong press meet kepa doji apan media reporting dia tumpang sohan nasi press meet kepa do nangkok abangke lapuyan lo itu non hajong itu press media lo same ekonom gomlo ba ado ita mani chini gomlo nasi 7/5/2026 Director Model College Principal Alang Dr. Diko Kumar Bora Alang Amithang student apan akai hinu asai kacukle maputa cok cik piglo lasi laso puta Karbi Employee Session ye hinten nindu lo lapenke kondem lo lasi nilitu ipudam si abang ke lahalo Karbi Employee Session hinten bangke jasmet pet ahok pet akan sai dovek nanti lapen law and order agin pen stame inside ahok pet inside nang lalu lasi itu cimi alang ni sosok inut hekser mai inut principal ada itu cek alang ni ai student apa sila son nang ni misbehave ba son supreme court lake chok chip piklo posini tu budam ji ada student pula ke api apo lo mati alang ni na sai student apa son akan masuk plan ke lage chok chip piklo lasi ahok pet akan saya bang ni tu budam bang ke dovek nang ji lapen ni tu mahin ben stami lage to ten la bang ke kondem lo chok chip piklo kusi budam ni lasi lalo ni tu bang ke Karbi Employee Session bang ke lahai ke apan kaciso lapen lahaya bisa lam batai sila surmila orang pilang kami batai sila kon nogal lo sambil soal kes nang dulu sambil hola sambil ini kompres mi dosi la soputan ni kondem ni coba lang lo la sila don bang sambil lalu laken ni oil pick ni duk pick nama lo la sila so bang ke ilitum
anu saya kami ni goda kami mobile long tekno kiasi pun kami bang klen lo masih langsung tak bang kini tunta cok chip pin lo rasa aku akan saya duit nanti lalu lasi nang tuhan ini nang cohang nang kok bangke lah elo lasi ini lah bang solo ni kumpulan apa dolo itu dia karbin boy season tak kurang so itu penuh introduction